rin thu suang to na kalvela nia tu poima kan soi em lawang chungo karin dan chuan lungkher stone carving a hian Indian ain khochaklam unau te khi kan hnei zokin alang kan lungphun na tanga kan chui chuan India rama lungphun kan hmu tam zok ang hi Mizorama om thoma se khochaklang dunga kan lungphun then khat ang khi India ram hun danga awang le lungphun le akhirdan zir kanilwa ma se mani phak tok te a lungphun hi kalauchik ve thina man lai lungphun ancient monolith hi atlang pui thuwa lungcher lawa kher ani tlang pui cherphek po ni se achunglam chu ani ang anga kwalin an hmang mai thina kan rama lungphun tamjok po hi hetianga phun top hi ani khochaklang dung abigin tuirial le mat chaklam champaya tanga chimlam farkon thlengin lungphun chip zumwa vi letling anga nal takacher lunglai tak chunglam haya vi letling ina che kara blm ema kherpo tlang ang chi khi mutur a om nuala chutianga nal le om jenei geometrical circle dik taka incher lungphuna chuan atlang puin horopa ngai mutur awang fu mai chu chuan manro thatak nei namin thiam na sang tak mangin lung an phun to tina angai thaya horopa ngai tak chuan kherse man lai ro rowa atun lai dewa angai thei bok hei hian kan ram lua ma satu te fin to zia angai to thei tu tenge mizo thlangtlak ma hian tu ten nge kan ram hi lua to ang atoi zonga soi chuan mitam zokin kan hriat thiam lo lungphun ro pui tak tak phun tu te lungpher chunga savathalim kher thiam te hi anni mai Indian history kan share chuan Bengal chaklama chanchin an hu chia lo tluk ani independence ma a colonial period a khan Assam hi an rin luta chumi ma ahom lal ramro pui takha Dravidian haule Aryan ho khan anron op tel ngai lo history zonga chu chuan Indo pui pani na vela ram ve nimna tan kan poimo ve ta ka wangin Assam chu alang ve ta chawa ama phei chuan colonial period a thing pui le tui al thei ti lo ram inopna Assam kha kan langsar lo le India chanchin hluya hian kan tel ve ngai lo ni ina soi thei hial ome helril ru putwang ni haulovin mizo te hi Indiana inpum harsa ti tak nam kan ni shim shima kan mel pianjia le namjia po hian kan danglam dai kan namjok le kan unau te chu Myanmara chin kachin nam te khi anni anmani poin chin lungchuak anin tingata Indian nama hian anpui kan nei vaklo Indian ai chuan khochak le dawa Chinese Thai Laos le Vietnam lam nen khian thla khat kan ni alarinom zok ma ome chinlung chuak kan in ti a chinlung omna kan threlo te hi thilmak takani mizo hi manlaya ta to namfing tak thla kal zel kan ni arinom riawasin heti zong hian chui ta ila thiam nang kan de dana te kan la de dan le kan nam chin phung tam ber hi remshet na sang tak nei nam kan ni tlat herot kelki siam thiam nam hi nam a kan ni thailo shim shim ngodur kara dam khu chuak tura remshet na thuk tak nei lo tan Mizoram hi dam khu chua har satna ram ani a kan pi pu te kha andam khu chuak klat sa kan pel dan thang kan kam dan le ram hnoya kan kho sak dan te hian nam a kan ni lo zia atar lang chiang hle ani chu lo renga po van lam chanchin kan hriat dan kan arsi hriat dan te ai an nat lukhia la wana thale arsi chet phung kan man tangkai thiam dan te hi nam a taka chal chi kan ni don em ni kan sa kholuya pial ral kan song to dan te khan ram hoi ben nam satia ngot kan ni lo ti atar lang chiang hle bok heng thiam na le suang to na fing tak te hi khoya tanga kan nei nge ni yang
ti hi chut chian tham a om ani chinlung hi China a emo Vietnam Cambodia Thailand ti vel bora khian a om mial mai the sin kan mel pianjia le nam chin phung milpui zong ila khilam khi kan on mai long mo katin thui tama ma ome ngei ruat na mai mai ania khodur lung khodur le a chevel chanchin hi research findings ne na ziak ani lo ti shetelila rin thu in thil ni thai kan dap kol ani ber mai ama ero chu man lai hun rei to taka khan kho chaklama kan unaw ten en hian min thla tu te hi Mizorama an lo kho sato reng mai thei asin kan thon tu alang mura lawanga kho chaklama kal chhojinga kan tel veanga mani chuanaram ngai lunglen wange mo chandang eng emo awangin kanom na hlui Mizorama hian tiau kan thaleanga kan thon tu lui te kha kan hriat pol tawak po ani thei amor boknan lungkhodur khi mihring siam chop ani ngat chuan asiam tu te hi an nep lo tia chiang namfing takin an du to ka thain uluk mangkhengin muang leya an kher ani arinom tlat zir chiangila chui tak ila chuan lungkhodur le ko chuaro pui atang poin mizoni hi in chuan na tham atling don sako thila wanga siam ani emo an hlau zong an tlon na thil ti ani emo lungkhodur dong tu le siam tu hi tu te po ni se an nge sanom shrim min thla tu te jinga engnam emo tenena kan siam ani ngat phei chuan kan history a in herbo yanga kan ni na nia kan hriat thina tang hian kan zong son dor theibok Archaeological Survey of India in Kochwaro pui an chui meka an report then khata alandanin Mughal sulnu te an soita feya tunma zongpua Mughal asam op ngai hleilo khan tuna taka an sulnuwa minpu sakhi arinom tokem Indian archaeologist te hian lungkhodur hi chui veta se Hindu pui thiamemo Buddhist pathianemo min chu sakle mei angem kemani nge in chuila Mizoro puizia hi kan chui chuak hlol meilong mo engpo ni se lungkhodur hi chikzokin zir ila chuan khovel mundanga omve mi alo rol lutak pakhat chu kan kol mei thei ani lungkhodur hi tu kherpo ni se chuan tham thiamna a in phum ngei ruat na hi dikin mura thalem kherphei chu ni se lunga savalem kherlian berani thei hialang alien satlelova akim chang em hian a hlutna ati zual bokanga zinmi te baka zirmi te hip khom tu ani thei nge yang wang chedaya thlanmol ro pui takdin tu namkhian enghun lai emokhan nuam ti takin kan ram an lo cheng to te chianga he nam ve khi ani mei thei khodur ang maya lungkher thiam nam poin kan ram hi lo lo to bok ti po hi achiang bang ani kochwaro puya invui thei khopa nam chang kang khan lungpuya mupui thalem hi lokher ta po ni se amak lo satlia mei po ni lovin a om hlia zok lo mo